kun nyotrap National Awakening Movement hadian ke jinge mentah ke jinge lang jong ke all party meeting balakot ke sarkar jela kalami jendat no namar ke jinge lang kamyo iban poisonu ru. Habis kran beru Vice President ke kena mubak Thomas Pasak ulang. Bagi sarkar kadai ban sange ya baroki advertisement tungkam kat badang yat ke jingpen kre ya ke roster. Ila so tu bening meeting ke pompoi le session ru. Ila persang ban shock ban snap ban ai ki jing mut ki jong ni baba. Henry ngi so tu batang ini meeting tekan num poisanu ru. Ka ban kong ni yang kenong re. Ban pentrai kam ya kan ka roster sakhamat. Kini ki data ki baki collect kimdai ban collect na do ka kena smart ni puat namar lada ki le konta ki data ki baki collect kilong bo shibut do kimdai ki babyang tikena kapamun lada le konta kini ki data baro kilong go bakala badda kalenti ka bakala ni pen create roster register but kani ka roster register pada ki petrekam roster system but kalenti sakhamat kan bakala nada kada nagaleng go jongi namar ka high court bukan ai kebori ka legislative bukan sup bukan wanra bahkan warak tak cut off ya duduk mendu dan peterikan kalau sudah teka korban ka di ad lebati ban sim yang kata rai Henry ban ong bangin peterikan na duk islam berada kalau apa khantam peni ta ki bobon ki pun samna ke jung indomi refreshment bobon baik kecil beliau nanti belum baru kawan mereka susi kawan lain susi Nomor isu dona, nomor menghilangkan duduk kau kalau ada mencua, ada kasih hubungan ke department kan dekat kata apa dia baru umlah lah, baun bam, betul sampai proses umlah bam dah, tekan laps no, tekan polisi kau angba, hawa laps jadi mana ada seki baik pada, ke nak kalian macam ini lah, batai umba nak kalian government, balik sikap sosial polisi habis pandekan, pendala cakap tenrai. Ya kini kajin kali bodong balik 10% yung garo, bat balik 10% yung kasi jentia, habau kajing bon pai, ibon kajing jentia, kajing ya kini kali nungkong daw Captain Williamson sama, siya menungkong jongka jala kajongi, bat ya kini kajing kali ujubab dala de, daga boong, bang ya hapai 10% yung garo, bat la bon pai kasi, namar bala dingi pek, garo dang butuh apalat, hagit lah, rekam sokar beper. Tapi nak tak tahu yo yang sapau. Lada kan dia roster kata rekam mentah. Kalau kenapa? Kini yo nak kumjuk kan don cuk batam. Te lada mentah kalau yo kumjuk cuk don cuk batam te kata sapau ru ali tengah no. Nomor ke base kata rai balik yo kumjuk wat ada ngi hepan. Kalau tahu ba nak kalian sokar atau apa amba Kiduna pala, teman-teman kiduna syu, terkelan sapu nak kata kadau, insta sudah poin yang harus masih polisi sang polisi. Kesannya kami penting mendiskus. Idon kiwi pada kicik menteri. Ma, ini dari kami bendon kerja fair, hapreng ki neki jet menduk kasih baca baru. Jika ni penting kena yang kata pada yang sokar. Mana kalian sokar, ya orang tahu itu komiti. Berper nak kalian ngejong ngi labu saya kira yang biang reform di komiti ban diskusi ini biang Henry ban pensange no hot advertisement namar katang ya keren kini kisi benai benai ubadang rung babon tiki besusi ibon dan nak kalian ngejong ngi labu pada cintawa ban kalian ngesokar kalau consider ya kena kebentar ban kin pensange saya baru ni advertisement ya kibal ada declare nilai nang ni samat kinam khatsyu Lang bang ini kami cari ke roster, kerana aku bukan cik hijau kita harus import. Entah kan roster reservation dan roster. Tapi nak kalian ngajong ing satu mentang sini baka sokar ke penungkam atlet point gawe ke 200 point baka gawe 100 point. Ke 200 point ki penungkam mentang diki PWD markiton ki kota bekerja cik diki physically disabled. Dia bat ki normal pada ki penungkam dekat 100 point roster.